Ćao, na ovdje Tehno Svet. Danas imamo dva pakovanja, stigao su iz Kine kao još to uvijek. Ovo ne znam šta je, ovo znam šta je, ali da vidim kako to izgleda. Znači ovo prvo pakovanje je stiglo, sad ću ne vidim kako će to da se otvori. Ova. Zapakovano. Hoho, dočekao sam, nije džaba produživao onaj prodavac sa AliExpressa meni. Kao, ajde sačekaj još malo. Ovo su poklopci za kamericu, plastični poklopci za Yi kameru kad se nosi bez kućite ili kad nećete da ogrebete staklo. Ovo je poklopac za veliki deo koji idealno leži. Ovo mi se jako sviđa zato što zatvara, pošto je kod kućište vodootpornog, vodonepropustivog, kod Yi kamere i ovaj deo staklo. A površina je takva da ovaj plastični deo nešto puno ne istupa napolju, pa tako da veoma lako može vjerojatno da se izgrebe, iako je ovo neko zaštitno od ogrebotivnog stakla, ali za svaki slučaj kad se nosi ovako. Znači samo zatvoriš, ne može da se uključi samo po sebi, ne može ništa da se ogrebe, vaša kamera je potpuno zaštićena. Sad, kad otvorimo to, jako dobro zatvara se ovaj. Imamo poklopac i za samu kamericu, pošto ovdje samo staklo zbog svog ugla snimanja od 170 stepeni, znači ona malo istupa van ovih plastičnih delova. Znači kad bi se okrenula kamera i kad bi se nosila bez kućište, kad se okrene ovako, postoji velika vjerojatnoća da samo sočivo kamera može da se izgrebe. Za ovo postoji poklopac, znači poklopac koji isto ima ispisan Yi naziv, zatvoriti i sad je vaša kamera potpuno zaštićena. Ovo je stiglo zaštite za zidove za moje dete, pošto svuda imamo ljuljašku u stanu, a vjerojatno ćemo imati u novom stanu isto ljuljašku, a imam oštri čoškove. Sad da ne bi slučajno dete povređivalo tako što može da se udari za oštri čoškove, ovdje imamo 3M traku, samolepljivu, znači dvostranu 3M trakicu koja je jako dobra i imamo ovako ugaoni mekani deo. To znači ide ovako na primjer na stol kad bi se zalepilo ovako i onda znači ništa ne može da se desi, jako je dobra stvar, mislim da ima 2 metra, platio sam neku siću za njega, oko 2 eura ili tako nešto. Ovdje kad bi se kupovalo ima jeftinijih, ima skupljih sa manjim metražom, ja mislim da je po metar ovdje kad se kupuju u Srbiji. Ovo je isto dobra stvar, ne znam, vjerojatno sad neću stavit ću nekom drugom prilikom, pa ću pokazati poslije kako izgleda. Ovo je bio Tehno Svet, slobodno se prijaviti, subscribe na moj kanal, imate dole link, da gledate sve nove snimke koje ja raspakujem stvari i pregledavam da li može to da se koristi, da li vama su oni potrebni. Ćao!